Kuramjari Mayam Punamako Nasi 20 August 2026 Akoi Mayam Punamna Kangaraba Manipuri Loan Ginubit Manipuri Language Day Haukiba in Lisingamaga Chamapanga Mafutani Toy 20 August Akoi Bharat Ki Sanvidhan Haibadi 8 schedule da Akoi Nipan Soba schedule da Manipuri Loan Nasibu recognized of given the meeting as CSE Madamaduna Nasi Akoi Kuntramadi Shuba Manipuri Loan Ginubit Manipuri Language Day ni Yam Nungairaba, Amadi Harau Ninga, Oiraba, Manipur, Amadi Manipur Mapanda, Kundalita, Nalaiba, Madi Bharat Kim Punkudi Makta, Male Punkudi Makta, Manipuri Lona, Amadi Meti Lona Mamaron Oiriba, Jati Community Punamakna, Nasigi Luminasi, Manipuri Language, they had no observation Toduna, Yamna Harau Banamini. Maramaduna, Aina, Mayam Mapamda, Maruina, Assam the Ladyba, Mete Youth Singing Pamda, Kadimutan, Haijaningi, Maramdi, Hoji, Equina, Manipuri Loan, Amadi Manipuri Language Day, 20 August, Aquina Sahi Kudingi Palon, Taudiba, Amadi, Observation Taudibasi, Equigi Manipuri Loan, Manipuri Nangba, Mete Jati, Amalay, Haibiki, Equina, Nasi Miam, Pamda Satak Jabang Jaribini. Adu Haidiba Manipuri Loan, Mete Lonasina, no Magi Sitaratuna, Equi Masin, Amaga Pau Honaba. Amadi Nangna Raktaba, Manipuri Loan Bu, Equina Manipuri Sahita, Equina, Tawai Pidatragadi, Haidiba Manipuri Language Day, Amadi, Manipuri Loan Ginumit Asi, Observation, Amadi, Manipuri Loan Ginumit Haina, Aquina Pangto Pasiki Artarea Kidra. Maramaduna, Aina Haijaningi, Equigi, Malium the Ladyba, Equigi, Tok Changai Oiraba, Haibadi, Bharata, Loan, Kaya Nasi Lishin Mangi, Loan Gimatata Ladyba, Loan Shingasigi Manunda, Equigi Loan Kunitoi Katan. Akoi Bharat ki Sanvidhan da 8 schedule chanba sigi manungda pikraba Manipur akoi Manipuri lak kuntra muktana kunda akoi ngangiba akoi Manipuri population asimaksiba akoina akoi 8 schedule da chanduna Manipuri loan bu sakhanbi baibse akoi chokthok chaningai manamaduna Manipuri ama oina maitei ama oina Manipuri loan ngangliba akoi kunamakna akoi loan bu Sanvidhan da chanba amadi loina Assam ki Association Official Language sama oina sarkana masak khangviduna akoi loan asibu awangba thakta akoi da recognize thapangriba se akoi jamna laiba phabani manamaduna akoi ipaipu haukraba ahalaman sinna akoi khongjang kaya changsinduna chara henbegi khongjang kaya amadi Delhi da chatuna Assam Tripura amadi North East ki pham khudingmakta chatuna akoi loan asibu Bharat ki Sanvidhan ki 8 schedule channabagi damakta hona jamantugi ngasi maheli akoi na charibase adu ngasi de kedore akoi ngasi gi miron singi daha singa youth singa ma pa singa Manipuri loan asi no gi thawai biraktaba amadi Manipuri loan tambina bagi leraktabagi achauba crisis sama Assam da oire aina hajaningbadi akoi Bharat ki Sanvidhan da 8 schedule da amadi Bharat ki parliament da akoi ngangba yaraba amadi akoina India gi oina khwaidagi chawraba UPSC haiba exam da optional language oina akoi Manipuri loan thaba yaraba Assam gi akoi associate official language singi manungda Manipuri su loan su ama oiba asuk chawraba asuk chawkhalaba loan asibo akoina karigi maramda ngasi akoina ngangna ningdaba akoi masin amaga pau phaunaba social media akoi WhatsApp na chimba akoi social apps sing akoi miti sing now sing naha youth sing maruina akoi masin amaga pau phaunarakpa matamda Manipuri loan ngangtaba atupa loan sing ngangnarapa aduga Manipuri loan ngangba singbuna natraga atupa English na chimba atupa loan ngangba sing sibuna laile su haibani haina awangba thakta lawba masi akoina munna jengchalugadi laik haiba amati loan khangba si loan khangbaga haibaga yamna khenei haijaningi manamaduna akoina aina aigi miyamgi phamda akoigi naharon youth singi phamda aina haijaningbadi akoigi asuk yam chakhotlaba asuk yamna akoigi lemjadingai oiba loan ase akoina ngangdaba taragadi akoigi loan akoigi culture akoigi natpu kandaba taragadi kanana kanbigani Assam da yengu Assam da akoina hoji economic fibam Manipuri maitei singna sigi akoigi lairiba hoji ki status asida laklibase Manipuri language Manipuri medium gi achauba abadan lai maramdi matamamada Manipuri gi lairiba khunaida Manipuri medium gi school Assam da laaba matungda jumthong khudingda thabak phangakpa oja oirakpa amadi asugumlaba Manipuri medium satra sing tamakpa Manipuri medium school sing linkhalapodigi Manipuri gi akoigi economic ki self thungi fibam asi akoida ngasi si jobagi akoina doctor engineer IS UPSC thaba phangiba akoi oiba ngamjare se Manipuri loan gi achauraba Assam da akoigi abadan lei
ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯐꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯄꯩꯁꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯥꯊꯩꯔꯒ ꯊꯝꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯁꯤꯊꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯨ ꯋꯥꯔꯅꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯈꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯤꯖꯕꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯇꯝꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯃꯒ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯤꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯝꯃꯛ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ MIL ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯝꯕꯤꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯉꯁꯤ 20 ꯑꯥꯒꯁ 2026ꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯑꯣꯕꯖꯥꯔꯕꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯀꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ